Posjedujemo dva uma, jedan koji misli i drugi koji osjeća. Ova dva fundamentalno različita načina spoznaje uzajamno sarađuju u izgradnji našeg duševnog života. Jedan, racionalni um, istaknutiji je u svjesnosti, promišljen je, sposoban je da misli i da razmatra. Međutim, pored njega je drugi sistem spoznaje, impulsivan i snažan, ponekad i alogičan, emocionalni um. Dihotomija emocionalno-racionalno približava nam narodsku razliku između srca i glave. Obično postoji ravnoteža između emocionalnog i racionalnog uma. U većini trenutaka ovi umovi su izuzetno koordinisani. Osjećanja su od osnovnog značaja za misli, kao i misli za osjećanja. Međutim, kada se strasti uzburkaju, ravnoteža se poremeti. Emocionalni um tada ima prevlast. Emocionalni ili emotivni um znatno je brži od racionalnog uma, jer uskače u akciju bez zaustavljanja da i na trenutak razmotri šta radi. Njegova brzina isključuje analitičku refleksiju, koja je zaštitni znak mislećeg uma. U evoluciji ova brzina se ticala te najosnovnije odluke, prilikom recimo suočavanja sa drugom životinjom. Da li ću ovo pojesti ili će ono pojesti mene? Organizmi koji su morali da isuviše zastanu da bi razmislili o ovim odgovorima, imali su male šanse da potomstvu prenesu svoje gene sporog reagovanja. Akcije koje potiču iz emocionalnog ili emotivnog uma nose naročito jak osjećaj uvjerenosti, nus proizvod pojednostavljenog načina posmatranja stvari, koje mogu biti krajnje zbunjujuće za racionalni um. Kada se prašina slegne ili čak u sred reakcije, uhvatit ćemo sebe kako mislimo zašto sam ovo uradio ili uradila. Znak da se racionalni um na tren probudio, ali ne brzinom emotivnog uma. Ovaj brzi modalitet opažanja žrtvuje preciznost zbog brzine, oslanjajući se na prve impresije, reagujući na cjelokupnu sliku ili na njene najupečatljivije aspekte. Živopisni elementi mogu da odrede tu impresiju i da budu važniji od pažljive procjene detalja. Velika prednost emotivnog uma je u tome što može da pročita emotivnu stvarnost u trenutku. Na primjer, on je ljut na mene, ili ona laže, ili ovo ga rastužuje. Provocirajući intuitivne preuranjene sudove, govori nam koga bi trebalo da se čuvamo, kome da vjerujemo, a koji je uznemiren. Emotivni um je naš radar za opasnost. Da smo mi ili naši preci u evoluciji čekali da racionalni um donese neke od ovih odluka, možda ne bismo samo pogriješili, možda bismo bili mrtvi. Nezgoda je u tome što ove impresije i intuitivni sudovi, baš zato što su ishitreno donešeni, mogu biti pogrešni. Pun intenzitet osjećanja je veoma kratak. Traje samo nekoliko sekundi, rijetko kad minuta, sati ili dana. Ako bi osjećanja isprovocirana jedinstvenim događajem neminovno nastavila da vladaju nama nakon što je događaj prošao, i to bez obzira na druge događaje oko nas, tada bi nas naša osjećanja loše vodila u akciju. Da bi osjećanja duže trajala, mora biti podržan njihov okidač, koji bi posljedično neprestano izazivao osjećanje, kao kada nas, na primjer, gubitak voljene osobe drži u žalosti.
Zato što je racionalnom umu potreban koji trenutak više da bi registrovao i reagovao nego što je potrebno emotivnom umu. Prvi impuls u emotivnoj situaciji je onaj iz srca, a ne iz glave. Postoji i druga vrsta emotivne reakcije, koja je sporija od brzog reagovanja i koja se krčka i kuva prvo u našim mislima, prije nego što odvede ka osjećanjima. Ovaj drugi put ka izazivanju osjećanja je promišljeniji i obično smo krajnje svjesni misli koje vode ka tome. U ovoj vrsti emotivne reakcije je duža procjena. Naše misli, kognicija igraju ključnu ulogu u određivanju koja će osjećanja biti pobuđena. Kada napravimo procjenu, na primjer, ovaj taksista hoće da me prevari ili ova beba je neodoljiva, uslijedit će odgovarajuća emotivna reakcija. Naša najjača osjećanja su nevoljne reakcije, to jest ne možemo odlučiti kada će da buknu. Na primjer, ljubav. Ne samo ljubav, već nas i naše ljutnje i strahovi obuzmu djelujući kao da se dešavaju nama, umjesto da su naš izbor. Logika emotivnog uma je asocijativna. Ona elemente koji simbolizuju stvarnost ili provociraju sjećanje na nju, poistovjećuje sa istom tom stvarnošću. Zbog toga se poređenja, metafore i slike direktno obraćaju emotivnom umu, kao u umjetnosti, u romanima, filmovima, poeziji, pozorištu, operi. Religiozni simboli i rituali također imaju malo smisla sa racionalne tačke gledišta. Oni su formulisani u žargonu srca. Bitno je kako su stvari opažene. To, na šta nas nešto podsjeća, može biti znatno bitnije od toga što to nešto zaista jeste. Dok racionalni pravi logičke veze između uzroka i posljedica, emotivni je nediskriminativan, on povezuje stvari koje jedva da imaju slične, upadljive crte. Ima mnogo načina na koje je emotivni nalik djetinjem. Jedan od načina je kategoričko mišljenje, gdje je sve crno i bijelo. Još jedan znak ovog modaliteta koji je sličan djetinjem je personalizovano mišljenje, kada se događaji opažaju sa egocentričnom pristrasnošću. Ovaj modalitet je i samopotvrđujući, jer potiskuje ili ignoriše sjećanja na činjenice, koje bi potrile njegova vjerovanja i drži se onih koje ga podržavaju. Međutim, emotivni smatra da su njegova vjerovanja apsolutno tačna, čime diskredituje sve dokaze koji mu kontriraju. Zato je tako teško raspravljati se sa nekim koji je emotivno uzbuđen. Bez obzira na čvrstoću vašeg argumenta s logičke tačke gledišta, on nema nikakvu težinu ako ne ide na ruku trenutnom emotivnom ubjeđenju. Osjećanja su samo potvrđujuća, sa nizom sopstvenih opažanja i takozvanih, pod znacima navoda, dokaza. Kada neka crta događaja podsjeća na emotivno nabijeno sjećanje iz prošlosti, emotivni ili emocionalni reaguje izazivanjem osjećanja koje smo osjećali tokom prisjećanog događaja. Emotivni reaguje na sadašnjost kao da je u pitanju prošlost. Problem je u tome što, naročito kada je procjena brza i automatska, ne moramo da budemo svjesni toga da se ono što se nekada dešavalo više ne dešava.
Neko ko je kroz bolne batine u djetinjstvu naučio da reaguje na ljutiti mrk pogled sa jakim strahom i gnušanjem, imat će istu tu reakciju u nekom stepenu i kao odrasla osoba, kada mrki pogled ne predstavlja toliku prijetnju. Ako su osjećanja jaka, onda je isprovocirana reakcija očigledna. Međutim, ako su osjećanja neodređena ili suptilna, ne moramo do kraja biti svjesni svoje emotivne reakcije. Misli i reakcije u ovom trenutku će preuzeti kolorit misli i reakcija od ranije. Iako nam može djelovati da je reakcija izazvana isključivo okolnostima trenutka. Naš emotivni um će upregnuti racionalni um u svoje svrhe, zahvaljujući čemu ćemo objasniti svoje osjećanja i reakcije racionalizacijom, opravdavajući ih u svjetlosti sadašnjeg trenutka, bez uviđanja uticaja emotivnog sjećanja. U tom smislu nećemo imati ideju o tome šta se zaista dešava, iako možemo biti ubjeđeni da znamo tačno šta se dešava. U takvim trenucima emotivni um se prikači racionalnom umu i upotrebi ga u svoje svrhe. Ali nije stvar u tome da želimo da se otarasimo osjećanja i da stavimo razum na svoje mjesto, već da umjesto toga pronađemo inteligentnu ravnotežu naša dva uma, racionalnog i emocionalnog, to jest emotivnog. Kada ovi partneri dobro međusobno komuniciraju, budi se emocionalna inteligencija, kao i intelektualna sposobnost. Ako vam je sadržaj videa služio, kliknite na sviđa mi se ili like, ostavite komentar ispod i podijelite ga na društvenim mrežama. Također vas pozivamo da pratite Facebook stranicu Titlujme, zatim na Instagramu Titlujme ili da pošaljete vaše prijedloge za saradnju na sljedeći mail prevod i adaptacija@gmail.com. Ukoliko vam se dopada sadržaj kanala Titlujme, kliknite na Prijavi me, pretplati me ili subscribe, besplatno je. A zatim na zvonce pored kako biste bili obaviješteni kada objavimo novi video. Predlažemo vam također da pogledate naše druge video zapise kao i playliste pod nazivima Abraham Hicks, meditacije, Eckhart Tolle, Tony Robbins, afirmacije, Bentinho Massaro, Bashar, Louisa Hay, Wayne Dyer i mnoge druge. Uživajte u kvalitetnom sadržaju i hvala vam što nas pratite.